Tunku Malme Uganda ya chuli lok pa Thomas Kwoyelo International Crimes Division futika meta nyimpat huwa waja na yana kanye Kwoyelo through lawyers ne wachi ne merkelo lucha den witnesses Pierre Beach wakun go testifying on his behalf kumbede Lupilida gitika wachi kibe chako ward ikabede ma pat ya Amuru kila Lamogi sub county kachaku penyu nyo interviewing lucha den egune. Witness statement Pierre ka ki identifying Dharma Gimero Chung ada mimi odwangi me defending Kwoyelo. It's an opportunity me nyang ada karmo karangechi inone jomo beruki ko jomo kana be non gipe PM korri pi karmalaj ko pa jomo kana putumo ento kumerimo ati lokene watine ani Kwoyelo o karki lineage mamege me watching pehotie onyo anbana take Dharma grama chung gichung kwera ginge ngomo time kwana any be ema justice makwani justice should be delivered on a inero wengene kilo pa justice ne miro pulunga tungche miro bengo o benwono take balancing ye mi anbana me kilo mamegane konyo neno kita kilo dong bilo ne lunge tungkwe no do ngol mo no ngole ni ada ikelo gira gena kuman eto gwa wano no kuman kade neno lunge pidong lunge marachi twali an piki mwenye loka. It is very okay ke chat ke chok witness statement pa joma mege ma yia dani gimono time ki mwenye bena logi PM they have a right to be listened to. Absolutely. Amar merane wunye lok do chakeo iyungi mwaka e makara pa we beach ma Kwoyelo ke te ibuj ma wunye loke piano furu chake wangwati kono manyana bena we beke kar makele na